me fence you shame go bon so shiemu e me to pressure nkumi o e se me nya me peace na me tra ma wade afe ti niam no be ma mani aye machi ti na me de ke akosi wa me kolodu me niam wa tra ne baby no ma tra baby telephone ko bi enim ti awa ne twa so okay mami tio yaw awade ne de ye di kan ne say e ya kwantu utu kon se okokra so ka bye e kire wadofo e de wo ma anu wo masai no e mo hunu se de wakwa eni pa afro na kontanse wa mekra me na bia akosua somua eja me ba no pa bia metwa mo ha gi ni ade na makosia no krum one be ma bi ne nam misu kosua ma bam no twa ne ha gi a se mi aneto se ni o gina ho eye ne kunu afi akoye se na akontana afi kasatente na me ma me nua wo fa bada de so me nya abusu ani bia so hu to se ye dinkra na ma misia obedwa mu a enimguase ama to so ba ne kokra yes so kokra no so ba me na ne me twempra me na me ye oda ena se ka no me to dia mani pa afro na me ania no o mama me nya People say be a customs of one chukwam. No ba na one ne kode. Me ne say kwankwaja no akwankwaja de order say me gya no kwan. Wo de etira asem de wasem be. So gya no kwan. Na kuta me gya no ko wi anya no so obonzu agum. Na me o de a. O ya asem foforo be. Now he say adwene ade ko say wo de corner go gya no kwase ko we ho last. It is wrong. Akota wi ase ade ya pa ya. Eye ka wafo da. Naka ni mutine de na tuojawo konkran na ma duru hoy masa to VIP basi ba ku bi nkono ne ka kaye me fe na mi duru hono mo nkono na no na de me konkran de me ko din sa de me be din mi duru hoy sika ya ma ke isu na tu ekoi mani tu ya pa akonta ya che bibia. And so it is not right for Obano Susua ye say only Bema for front ekwa e was so ba ho no be kra me o be kra na adwene na wo ti no adwene bia ni mitiri me say me oba minim Bema we say akwa we me kwa akuta obe kra me kra no he akuta sankrofo no aden no oba amfa nipa be mienu anka akunta ex for no they are the board of directors of your marriage ex for no I'm the board of directors. Yeah, they are no was say. No. They cry and they do. No. Hey, then another mama could do a cry. And you free my. That's a idea who come. Make a bay. Make a bay. You know make your baby. Oh my God. Why you not Saudi? Me analysis. Baby, I've had a movie in China. Board of directors. The success of our DNA, our kono ejinomoso. Hey, say be man na me kwakọ ware no ex. And na wo so oba na oba no wo ex. That's right. Adie be ye me tieti kwam ye tell say obi a wo ex. So one treaty ex we ya obetima be how. Yes. Be man treaty ne ex ye a aware na me kono masumba dwume. Me susu me oba no. Se me kono se masumba dwume wa aware ni mu a na anadwo obi a ma me frefre me a medwa masum eni ade a ebe send me messages ne sanya maniama no a eye omo a nti they are the board of directors of our no nye ma me ne papa no mu awade no se begina eye xx for no mu gina nche no cause wamo asumdwe yes wamo asumdwe wo jaw kwan ko nye ko ware sa ware ne ya hwe obon se edu ba bi kra no a na x for no kra na eboawo
sa ware ni be XX for no on beboa e ma wade ni yes akonta gentia dada so gentia dada impenifo ka say ne so enye so na enye boni so na enye boni so omo boa gentia dada sa bre no e komo de komo ade wo no nya fe na wo ko bubu jam no obebubu jam no akwakope eyi ye friend say mefin na dia ba begusu abepa matches ya bepa matches ya gentia dada no eye ya ba kumienu miensa na so na de odi aduane na si so na kana se oda mani kana se mai debia ode me na ba fe wampa na de wampa Kwabra brem. Kwabra brem. Boss me dase. Me. Omanhene. Yes. Asema me kan say me kwabna kesi me jaawo. De ntia me jaawo ne say. Be ma bia obe nware. Some afi na mo be wai. So o ma ware ne maso. Emma so. Be ma bia wafa wo ba na ope wo ba na wo ne wo ba na anya bia o te so wo ware ya ye ne ya. Yes, be a bema won kan yes. Se me pe akosoya. Na me ne akosoya nyai. Se be akwantu ne ba bibi ne si ya yentam tete ye. E could be crash be kwa na matu afiri hokora akọ ba bi foforo. Ene yentam wate because a communication network. E be a mayra ne number bi ne ma bebrebe. Na se me ne akosoya nyai. Na boss me tese akosoya kware ya abo ama eye me ya. Enti se me fa means bia so se die minute no me ne akosoya be sia. Ebi kura me ni akosua ehia na na yete dada no ebi na boso me bia me ne da one pew but me hunu sa akosua kwa ware no bra me kononnom nnuro pa atua pa na me dia be hia last hour no last days that dependent on sa akosua so apene so a obapene wompere so akosua no so Omanhene obapene the fact that say oba no anya rishemu kura say oba be kra me kwabra kese last hour no etrese bibia meka bi oba na beti ase ase o de be pataw me se obe jemu fala akura nkwa na me mre fala akura obe jemu fala akura because me hwe wanim keke sei me hwe wani kosua keke grase ya wa no obe back down merew oh my name merew says ya me na me kam kire efri se nyankopon hyeda yade bi manipa se me pe oba ba ma bi wo pe oba bi pa no abusua ne namfofo aka se kwabra kase nti oba we pa de pa na wo oba hu a wudi na tie obi aka wo mu ayi so Omanhene ade na wo me mu e kasa kire me se eni kwase mi ja akosua no mu hu da yeah no correct enti akosua kose ne back from opa wo modam me se ye oba ma bi wo se sie ayi a oba bi kro ne tre oba na wu enam so odo a no wo masa aba nti no wo so nware da obo okra ware so yes. Need do man de yes. Enti Omanhene be ma de se enwom kura wo bo a eduru ba bia wotimi bo a koduru ba bi so nwom na si enti se me ne ma kira wo se be ba ware de ni kwa se me ba ho last hour se me kra wo me nkra na se ni so that be I wrong nipa ho akono chenche nam oba no so oba bia nso Omanhene wo hu ba bia omunya aduro no nom so oba ware a wotimi package ne ho no waye fe waye no ne hips are hips ne bo na wa mu wasi sene mo wure yi wa he ne achi wa oh better free na we me say na da zo ne da oba me oyini na de oba me ba me ma ho ma me nka asem kiro me ma ewo akwa bia he obi betime hu teme be ma bitimi hu oba nsa ho sei eno ne ma ope no nsa ho oba bi nante ene ma obi wa ne nankokom obi wa ne nsa so akeke enti wanye careful a obi wa nanim dua ne hwene obia wa akwa bi ohu o obi hu a ema eye de fema na ni gine ho papa bi ne agina ho no na asafo na ewra bi tumrika kakra bi na mirika no na kai bawo ene otumrika papa le gine chance was yes that they will see a yes and you go and he was ewra mirika ya be fair just doubt to know go to Mrikano ene bi wo so dabi otu Mrikano na nimu wo su bi ma eye papa ne fe ofra no ne di nkomo
And so now more Konyana one friend. And you're very flexible muscles. Muscles, yeah. Once a baby, I was so. Am I? Okay, see one him. And I'm saying, can't you would the anti? Uramua, Abia without key, Robert Master Tekan, because I would ya. Or barman and not to be a minimum weakness. And no say no correct. Mr. Berrio, he's a beer man, person Berrio. Oh, mine, a fat, me, Quabla Berrio. Mintimim, my own back. Because idea would you be the next will be the yo. Into a ban or warrior, many was see. In Sirabu, I met me after what you are congratulations. I mean, Shirao. Men and Kame water would dear, but I need dear beer now with the mameno. Mr. Yabuama Wako Warren. Fasani dear man, period. Niso Bafia, Debbie, or my name Murphy. And Murphy would Crabia, no, or pass out the manemeno. Means Biano. What my Fasa means, and so my men sat a cancrano. Me will fear, or my name, and neck one night. And no problem with Javi, but beer in your papa, madame, come, Mr. Hall one corner, me, I'm a laptop be so, coco, a cost you any. Cabracas, so said, no one has started. Mary will say, yeah. Me not so fine, Mario. Mario, some may wakra. But no me be. I don't know about no weapon. Baba Penia, suffer my minimum weakness. Because meaning baby, I'm also be out in that snatch. Mr. Car, Omanhene say phone or phone that crowd you soon. Would I baby a phone or yario? Or be able to me, I want to mean so phone, but to call one, or so because I would dear. When I won't know about Natana. Would only baby and I think I will. What we crowd on Sabo mistakenly. What's I know at the head? Boy. Body about Kumasa to Nitra. Mario. Timidity, I was here. I was also say, I was a bear manager, and this or Barnacle, so call there. Now, okay. Yeah, come man, dear, now so, yeah, tend to say, Tiberman, I feel no Becassa. Seberman so called Barno Hawk or Cranos way, and also saw Barnos who has. Go, yeah, acquire Memman. And so Berman also called no Berman money coat. Any room coat, a man of Jim. You cry, Janet Passport. A Janet Passport. Maybe once a man to me the idea, see. You give me passport to no my sister crack half a sea man. What I didn't hear, man. Yes, Christo Crew, or Quasama do Cocran. Ah, son walk us through. The woman or he I think the woman also yes to cry. Yes, Christo, who or Cocra Samado, and Sibu money or he need the ammonia from so. But also the ammonia. Why while you're one in a question prior, maybe you like. Say a maybe question. No question. We got your Tiano who's Maybe I could tell you question. Now the Odia in Canocre, I could tell Uchim Projai. I could tell Chim Projai. But maybe I could tell Bama Uchim Pro, which I did and Winter. I could tell Bama Uchim Pro, which I know about Nigeria, Otani Manager, Winter. I could tell Dija loopholes. Dija loopholes to Dija loopholes to me. But do the right. Oh, behind the Akasa, yeah, right. Also, Okra. What are you right? Now, the woman is our home. You are my medicine. No, my ex for no one with you. Well, my woman who met papa, Nadia Mechida, Marida, Manoda, Medida. Eh, Wama was a man quackera. Now, who said, or be caught baby. Not a baby, I walk on the ex or what I have seen was be found. Sat down what a tissue. Wama tadia eni kwa so wose no wose sanso onim se bia me ko edie mekohia no na oba kura aware na awade no wojaye no kura ya awade no wojaye na so woko ba bi na ne kunu dada no wo ho a ayare se no se bi fa no ho wo pese wo tete hwesoa ma hunu say yes oja na say yes enti sa na tie na ade a nipa woni na ye bibi pan de wo man eyere so paaso ahwa bibi besi wo kwa koduru no be ma adwene nko ena oba adwene nko ena nam se mo aye bibi pen na mo anyai ni jai papa nti no okokoduru won ma ho no oba be kaka wo no ma bia enkane na mo ye eye na no kra yes no atwe adwene si so eda no ba yi bia ne ye na ne de e ba bi so also aye so otimi sun obesu areho sun bia ma aja e be kan akoma ma woni ni be o de be ma no
so ho e ma so ne ahoma bro de wo man bibia ne ho nipa mobo ho enti se maba wo nchen se me ba bekrawo na o ma wo sha se wusu a enye de eyire so paaso e beka me ade baako a me ye ne se wo de fam baako no o me na ma die ne test na do so yi obi aye yo se me kwa ebi san se anhwe ada no fam baako no ahwe anu akonyi nsan wo man se ne be ma ne besi bia yi ne yam de ahwe wo no wokwa wo ma yire so paaso a wani besa ba ex no wo besa ba ma na hwe and I do maybe so say wedding no mutimi hye time a oba no bo a ovulate yes do no ade be chin no bia 2 days ovulation say nwumre no the next day with the intention so on the kunu hia ko betima nyisan it is a be ma no ye ex no okoye na bibi say ye no immediately now betima fire funu na be ma no ware no so nim say ono no akora be nyini so no wonse no yesi antie yi wo fa konkum bia wu ye no na no na we di osena na o na ba gwa di ne test ne e papa no a wo ex no wo re wo mre bie no wono no na ne sunsun so aye akoda no ti ni so okọ eni kwa so okọ eno my kra na wan kra be ma no wan ma be ma na ehu se eye ne ex kra no wo ma ho kra no question mark wo adenchi na me ne wo ba be ware ne yesi gidie e wose ye nyina ye gi ehudi na ye dro ye ho na me kọ ba bi na me nkra wo se me ex ho e na me kọ which means me kra no me wa adwene bi wo me tim na denchi na ubusa be ma nkwa na be ma ne ka sa me nkwa no wasan so wakasa kwode ya wo fa akire enti nwa na wokọ na nko kisi wu a wo man so ko de aso honkole wo de aba beda wokọ na nko ye obibi a wo de aso honkole wo de aba beda enti wo man eni kwa so okọ be man de wo janu a wo every right so janu eni ye ko me man side nso a e hokora de anya kora se be man se ye na me ba be wo kina me ware na me kwa ko hu me ex me go me ex say wo man wo ba ne frefre no shie obo a frefre say wa ma oba be gu aware no to nya ido okwa kokulu no ema wo man ema so oba hu se wo wade no o se me frefre wunti wo kọ ho wo man sada no wo semini entare nketwe ko jane kwan ho ahwan ye fence J string is ahwan wo man sada no be hye na nuoma egu akire wo yiyi ni nyina yes no de no fo ye gu soro wo man wo pie ye no woni be boso wo man me se wo twu mu tan ade no bedi wo twu mu tan ensuo no banom wo man ye sa na tie e ma ho ahomete na ex fo no de wo man wo mu che kura yi wo mu che so gigi wo man ni wo are ho a wo ware ni begu eji be ma me meta na chi wo nya no ne nya ni kina mo nware kura abiem won kina ne ba bi wo nya ni bia agodu dey wo nya ni bia akuta wo jana ye dey ujana ade no anu esi ho no mu no amu no anu ade na esi ho no amu WhatsApp line on tuja 0548 931931 0548 because ya na nyemu nyina na munya kwan ba akoma no so ya no bu percent WhatsApp line wo so kire wadwene kakra enye audio just type 0548 931931 ya audientra now the oma kan nyina you are still not convinced akota media ne me kan say be ma no uja oba na ye dey uja oba na ye dey so obeto say one ne ex gina ho boni ewom ye dey boni ewom ye dey bi kura wo invite you to wedding no so so aye no kroma say no akonta ye hia dom na ye fe utwa pictures ya aye fe unya dom o send the be message the phone na dum network ne nye MTN enko enti we ya say wako kano akuta okwa na boni ewom ye dey me ex no ena me ko ware ena me bebo amane say ke me kwa ware eje bi efiri na kokora no kane na bia wo frem anwumre bia me yedi nkomo efiri na ko ntimi no ni sa nkomo ne bio etimi sere ujai poni e wo bi ede na wan kra me na se me kofra wa najo ye usual nkomo ene ade e bia be ma no wa quantum be ma no sa quantum fo yi video call ene sa ne ma no oba na so kwa kokra no a poni e wo mi ede o ma na hu se ni status esesa from single to married. Etimi ene onye video call so no a eya na bia ye na nwumere mitimi no onye video call o ye dem ofie me from video call
mentimi no nyɛ saa de ne bio na ba me guma ware nti no kura boa ema aware no last much longer than say be say midisie no na be ma ne koko hu akiri a na ebegu awade ne say adai na ade saa de wi esie me say be say be ma bi fro ema mu ye video call say be ma we wo ex no enti da bia say fra wo frɛ wo no ye wo ex enti ba osusu aka chem say wadamfo yes it is what baba to say me ex na me kra no a man fancy you but ne wo me yɛ ya ti o say oba no be ma ne nya trust oba nim say nye bone so akonta be ma bia wo di be hye utirim sebi ye di me yere no untam be ma wo di be hye utirim oni oba ware me girl crack me yere ye di me mpra no unkwa na sua e wasase wi so na oba no nyini ni awokofa na ye dey oba no nyini ni a wo say emma wo wiase nyina ono ena ne wo de unkwa na nyina uyi baako o ane bia na ubewie ma kire de be no kra na e unofficial so hu but when na ukoda the last person na obehu no ye ono o sorry free kete so the first person na obehu no e ye ono bible no kra kan wase nipa oba wo no nyini ni enti wo kwa akwaje hwan na adi bo amadie ne test adroso nti wonte oh dabi Dabi. DNA test adroso enti na sofo no sesi asofo na jai say wo de microphone tua na no kan say me ozibodin ya abo ama me fa akosia egewa akode se me yere me do ne da medini ni kosi se yebewu de o se asofo na jai saa de ne ye bo se sofo kuta mic o se kedi machi se sofo no kuta mic bi o ye de mic ne ma wo be ma no na sofo no kana wo ka sofo no ka kire wo se kasei na wo ka se boys na gye sa sofo ona aka se menka me de man ka se me kasa ona de buku no ma me se menka e se de why se ka one count vows to oba no mo amunye mo vows dan say be say sofo kuta microphone eye me ya abo ama o say sofo ne ka say me family ene buku no je ne ka vows kire wo yire no so hu kwabra ka so kire say wan kwa de ne bisi akuta bibi besi ena na me ma instance na say me ebia unusual ko ebia order west yes na me flow minim sa akoso aware ebia bibi kura na atome ana akote ne ho asem bi kura na me be friend na adwono say akoso na wo asema matini afei ebia one me be kasa kama won kan jem so aware o echie be ma ne nkote no yesi ayi sa ni pass mesi we ebia be ma no so hu say bia sa ni pass mesi ni tafro na wo no say ni pa no your ex na de bi of friend ne na bibi wo mu ene o sako wabra na bia bibia sansi o but it sounds formally akotaru say ye obi wo hono mo a bibi betimi ato no na bia ode enkrakra obo ma hina ma ne se bia me ye wedding kina umfi but se nipa ni simu pam ba wanim be officially ebe ka cho se Brian pa cho kira me ware o mesrofo ni monya beta mechi obuo ene ani dia ode be ma nipa no e wo respecta wode ama wo ni ntino obekọ ebia udwa bom kra sa ada no a ubeja ne wuye bia no akwa na chi akwa na nimonyam ba se nkra no ebia ebi ti se ne mafode ya bobo so de WhatsApp o umfi kra ebia na otu anamon se bia oba wo nchen unu se ni die eti o de nkra mo hini ni se wo meka nkere me se ekina wo ware edi die wo me ye de ebi kra na nipa no kro mpedasem ena on pese menini mienu ebia ye behu ye hu bie unti no ena oba be kasa asem no nti nyini eti me ware akoso ye ware o me former girlfriend ebi kra ye nyai na kwete na mpratwe kra so ye nyai eno kra de me de konko ho na oba formally say oba be kra me yes kwabra ese dia ware na okwa ware no me say me nua ba na nkani kwa se woko hwe Omanhene say o friend will be now penopa na say montamu atebe bosomi mienu bi akwantu abana na wotwe miensa bi na wunhu oba no a Omanhene se oba no bafia ya hwe ahonkeka ne ahohoaho a wode bafie sa abre no oba se opelpa sabi manu susim na so o konfichire kura no a wonpese oba besra wo unma de kodi ntia efi se nipa eye so attractive Omanhene nipa ho akono minim na te kura Nyankopon de bo nipa
say clay o say black soil o say loamy soil o say just say o ma nipa ho akono anka nipa o say family yard manual o ma nipa ho akono ankasa what you say enti eni kwase me nua ba woko ene emma bebrebe a yafa wo nti betimi a kire o mu nyina so say me ko ware da bi me nua ba eni kwase woko ade bia no e wo bre wo senkafo kan wo bia won es for no doso enti ye nya kwan abasa na selective justice ya koso we me kan o ya ma enfafre poma koto bre mo be ye me wo enfafre poma koto bre mo be ye me sesi e se o ma hire es for no doso ebi wo kwa wo nkai no ebi awu ebi atu kwan ebi abodam doso enti kwan ko ka wo nyina enti bia wo WhatsApp group bia na wo dia atum no obi ate ne ho ase but to the sense say me be ware akoso ya me se me adazo a me ne natwe mprenti me kwa kwakra no there be okay there be mami tu akoso ya na messages no ayesema ba ha 054 931 akosia ka say we are not about so fine akosia we are not about so mami tio oh ne sika you akasapa wakasapa ti na message ni ba ma we bi adu to nya na we message no ye difference me yange so jagu me yange what ye difference akosia ne twato ami tio na ohini ni de ne dia ba me da so gina de mi gina se be ma no ani kwan so ware biem wo man sa de we obi ye bi emre bi atwa mu ma wono krampo de ne de na ne ex no wone na jai we de na nya so nipa na tu kwan na se bibi etisa na wone na jai na wone ne di ehon komo wo fon so kire se okwa akware ne ade ade a na wonim de akobae se oware ye no a na o chia wade na se no na ne kunu no enya brema no omu ana be ma na tukwan omu ana watu kwan timi kodi be busumi mienu na wasaba na be ma na tukwan ya na wafafon na wafre na ex no na oni di nkomo se na ni nka so ba bia akeka akwa koduru wode ne nkakran sa afede na ne kunu ni ho a na ne ex ni mom na be sha nan abre bia ne kunu ni ho bia no na ne ex ni mom na be sha nan eji se sa wade wei se be ma no jeje na nim na waye hon gidie awrehemu me dono ne ade na o ma wo ko patiri no okotom no okoware no a hey wo ma hwa ne ma oba wori nyina kire ko edie ni no o chekere sa ampase nkoda ne ye ne dia enka die ne fo be de no mso manyeska bu ama die ne fo no doctors no kom so no mo tutoto die ne machine no kom be de no manyeska ba ko ma ahwe mo ma ayi ni brave you ready ntawo kese me kwa brochire ba e na me ni miku ye ko mi kuro ma chimoda na me mprada da bi awe apetesi aseye onya mu se me ni miku na pe ama we o fra ko so kula usa nye ya ne tia no mai ako chami land na ba mi akola ba yuwa landing get wire fresh Sinam tsese pepe am fe bia boy di mechi e ama we ngati ai die na sida boy be me crown sa no makope be bi mate nyame eye mado me ti se boy ye wunam se wura so isa de so free ya de so eradi ti on bible enka na wo so ne ma ma wonu kunu apie no no e ama e so awe apetesi ase ama bra baby mama na mo foka somba foka by force yeah 3 days na me kwa ko di kuro ma me ko tawa boy be hu me die aswato we di me chia ko pense we kama no no wasan ti me tri se wo wu na me se wura ko ho na se asore na o mai adie bie nu e masumdwe e ma hoto e ma komato ye mo
sɛ meni bɛrima gyaeɛ na mewade na mekɔkra no ɔba wedding so a ne fɛ kɔfa pictures ma sesa me nkyɛnse pictures a wobɛtwa nyinaa ɔno no deɛ no ɔne wobɛtwa na ɛfɛ finish business bi yɛkɔwie nyɛ sɛ mene ne kɔda na waboa me wabɔ mpa yɛ kora agya me kwae wekura ɔhyira so anyɛ hwee yaw ti baabi a megyina naa ɔhyira so anyɛ hwee akeka hyɛ mu na ɔbɛbɛ me wo na deɛ medeɛ hɔ deɛ me nsɔpɔto dabi na wɔhene eti baako bi wɔ hɔ nom a wonka kae ma ne megyinagyina tirim kora kakra sɛ o saa style ɔmane wonim sɛ ɔbaakɔ sɛ wote awale ase na wotaa frɛ wo ex ma ne yɛ ɔmɔmu a yɛsɛ mu na sɛ bia bɛrima no na ɛnɛ efie ɔbaa no ɛgyegye momo ɔbɛrima no ɛnɛ kwabena ne de wansanem kakra ne de efie nya o ɛnɛ de bra na yɛ sɛ w'ani sɛ di w'akyi tale hwɛ na ahɔ afono abra obra na deɛ na gegya wale bɛ no akɔ saa no ɔbɛfa kwan bi aso awe ne bi kra on bɛyɛ ɔbɛwe wo sɛsi a okay wan kra ne yie di a ɔbɛyɛ crown ex a akonta wo kra ne yie no ahokyere ba na wo kɔ ne nkyɛn ekosu de kyerɛ no etwitwa bibia mu ba se say yes but the do say unsa wo de wo kra ne yie unsa ɔbɛbia na yi sika ma no a wo yi sika ma no a wo kɔ ɛna sika no di bɔɔlu dua sika no a wo yi di ma no no ɛna adi bɔɔlu dua no owu wo ku na mo no ex no wankɔkra no nti na ɔde tete no wankɔkra no wokɔkra no a wokɔ lande na akra ne sɛsɛ deɛ na yɛ na ase yɛsi na ne ex no na ne wobɛndɛ yɛwura ɛyɛ dɛ kora nani baako nso sɛ bi so kɔyɛ dɛ mi nani baako nso abaka ɛyɛ apɛtɛ sɛ no nani na kɔbɔ ɛkɔte yɛ na ɔkɔwɔ dua so ɛna ɔso kora usha ɛne ada wo ti sɛ wɔwɔ deɛ Mese. Ankane na uso niema. Shiraye. Ankane na beso niema. Niema kuntae. Sunyonya mo wano frame resi. Bonwa. Me fafo was kai. Uchafo wu. Sada sitie na ya. So brother dem na ketekete kuno. Na so nya me nko. Ana se honi nya me nko. All right, mami kai messages. Ready ya. Wa ili be kudi Paul. Ya boy me. You don't use one night to prepare for a marriage or wedding. Even at the registry, there's 21 days notice. You couldn't use this time to inform your ex, eh? There's no rule to visit him in person. Phone call or message can do. Love is built on trust. If my fiancée wishes her ex alone, visits her ex alone at night before our wedding, we will consult the oracle before I marry her. Will she accept my excuse if I do that? Hi, this is Adea Akye Abia from Makoba Luxury Apartment. I will for I say Otaboa Mechi. Okay, that's what he's saying. I give my 100% support to the women. My name is Chemical from Boakye. Please just tell the truth. If I were the one, will you accept? But what do you with them? Sompa TV. The fire is burning. Omanhene, those people we call our ex, they are sometimes enemies of progress and kasa. The similar temptation happened to me way back. The way this guy gave it to me, I swear it pained me. Also, see win or no. Yeah, that is too much. You and the crew, Elvis Macro. Omanhene, I like your boama conversation, but at times let him also know that with his work, he's educating some of us. Your communication has made me emotional. With some of us, somehow come more emotional. Sir, Uncle Sunday school. Because you other one sorry. So sorry. Hello, man. Good morning. This topic is very serious.
Why do I have to go to my ex to tell him about my marriage? I'd rather call instead of visit. Okay. And this one says, hey, on my ex 4. No, dear. They are very dangerous. Pow. How he will cry. Testimony. How he will cry. You feel something for him or her. Akutade ne kosa ya na yo style bino. Your microphone is off. I'm a Joe from Jamasi. It should not happen. Someone friend me unko. This one says say obede Bojesango and Sikana shop. I want to marry her in the first place. Why are they even in the middle of the room holding their hands? For the burger, I will curse her power for making my money go waste. It might even happen that they have finished everything and they are now leaving the room. That is why they are even holding hands. Okay. Also, they don't know. Omanhene, I side with Omanhene Yaw. Trust is the key. Say boss from Asembinti. Kojo from Goso. Good morning, Omanhene. I'm Kojo from Goso. Please, the man should stop. He shouldn't even continue because they are still there. The marriage, their relationship has not stopped. Okay. Time and unti. We are activating the lines now. Oba Homano Swa, Mao TV, radio, and from Kra. Na yente wonka. Number is 0551 931 931. 0551 931 931. We can decode the X5 restaurant and pub. Ediane papa fie, all kinds of food. Ubenya BD. Junior, Abrantie, we can do also my energy. We can now excuses. We hear Abrantie, or Barnes so a year well lady, says your kama. Nina Food Source Limited. Mark Abia 21st Clinic. Yenye Sciatica Experts. Bomoding Nebranian Show. Number near 0540311311. 0540311311. Yami Aduma, Echana or Pepe. Yabuama Eddie, me mind inti Jumedie. So you may know Siampemu Echo Pim a year non crow right after the news. Okay, let's get to the lines. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello. Good morning. I'm Pastor from Tapayenti. The supporting Abua Mamupa. Oh. Now, doesn't make nothing. A branch you know, do ask in the buyer. Najumana way and Mania, Mania, Jehovah, you did say Oscar, so balloon and the or that one, Mr. Longford. Adea, thank you. Hello, good morning. Good morning. Yeah. TV no, Nesiswa no, Tieno. Hello. Hello, good morning. Good morning, Omai. When ye? Hello. Yaton Kawan ye? Omai made in this shit. Sir. As someone I'm a very serious na under no circumstance say Bema and now Oba Obewari Obekasa O Kwakosra o ex Dinkra and Sana Wakowari baby. The moment I have the corner and you never be able to see. Simple Kuran Mujayano, a mutual agreement. Fine, able to me after phone, at Castino, and I say, what's the catcher, but so to two now couldn't feel, and now only you could see a baby. I could drink granny dear, and a hard drink, papa. Okay, hello, good morning. Hello. Collins Amupoku. Oh my. And Commander Eddie, no, Obeso Kabie. Me pesa me kabi o man. Yet you. Ni tia wo mu ni say brain nti. Fache sho ame ye no oba bi issue bi abeto manim. Huh? Ne die ye say
day no a wedding day no or your wedding. Driver wa be fa no na ode no ko ba bi a okosiesie no ho no. Ena o fa me guy no ho no waka che ni say ode o ma na koma ntoni yam. Oman oba ne se owe no. Bra wantimi anware kura wedding day no gina ho a o kan tam no. Na sa be ma no spam kura won. Yes, driver no didn't e come na ko siesie no no say on fane nipa ne ho. I said driver ni nim say e no so ni ma me nua bi wo ha o ka sem wa kire no. Na o san de na ko. Enti day no mo ye wedding day no a o. Oman akwa no wi no mo di ko gina forfeit so. Enti driver na ka kire ni kunu na na. Dabi oba no na ka kire me say ha no tete. Ah okay, I say o call guy ni ho no o free ho akosiesie no o kra no. E no ko e no ne die. Enti on ni all wedding na ye wire no kra na spam wo no. Yes. Because okay. No whole pre no. What you say? Enti o man chairman kan say ye musuo. Ye musuo say o ex. O be ye wadwene say. O be okay. O be no. Okay. O man assembly. Hello, good morning. Good morning. About your hand, Where 5 p.m. in the Aquatia. 5 p.m. until. Oh, my man, in Tiamina, Miniabano, Achimo, or Dano, the near Jim, Achimo, old town, the Akuku for the flower, the near Jim of Oba. Oh, my, yeah, me, Maumi, or Bana, Walian, or Banas of Aumi, but Obani, teaching, no Bani Pussy, teaching, and a woman jai. But you are calling Obama and you could say, or can say, you are calling Debbie, one money or 2 years, not the Wally. That couldn't another. They 9 o'clock, minute dollars, and you could friend. So, or company, the man who are Beman, so company, the man, the Atreno, or catch Beman said, Wally, a key money training, so I say. Ni mali ye bibi na se ono ni be friend na o ma ni ma na se kura fun o ma ni ma na friend na won company friend anu no. Okay, thank you. Hello, good morning. Hello. Wakagi makeno. Wasu onya oba no. Hello, good morning. Good morning, Omanhene. Me ba cho hwan die. Mi pacho oyibo na suneni. Oyibo me entiu. Libya boga ni sofo tie ni die. Ene Libya boga mi ni oyibo e wasem. Sofo se kofo we. U asno obe wale o no. Akọ ni oti no akawa wale o. Na obi atisika akoto kawa be che o no. Na usa di nwa akoma ni se o ni ko edibi. Okay, oyibo ya ti ase. Not just say, also on the crowd. I am from so. Hello. Hello. Yes, my dear. Hello. Mete on kankasa. Good morning. Morning. I'm away. Yeah, when you pa. A friend with them, Casa Pillion Chenias. Oh, Casa. Me back of a woman who asked the new answer was a calling chamber. Because me worry me couldn't ask friends say, or be say, or Babette Lamina me. Ni pa ba ya woye e na me si ni hia no wo fi no ano no abai na me ma ne ma mesa obesa na e na me si da bi ya wale we de hu hia so ba me ba asma e busa ne say hello ti be si ne won timi ti ha no ni abai mi ni aba utie me hello ni kwa say ni pa no ne ta e ya ibi. Okay, hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Acho hwanye. Asari me ntiu. Okay. I want to you program me can be answer. And a family could no na eba. No we be hia nyegu so maka for nya accident. Be hia nyegu Lake Road no so. Leko mejo we bu fi stress ko fi ya. Na just say contractor na o ye kwan no na be hwie agu so. Obi fi da obi hwie anyagu e kwan no ama private bia pro amuna to ho no pa no.
Pacho Kasa. And upon the phone number we are, and upon the phone we are picking. Studio lines is activated lines now. And then from so why? Pacho Kasa. What do you mean? Tion Kasa. Let's see, but I'm a friend. I can't know. Yo, Yati, Yadasi. Hello, good morning. Good morning, Oman. Pacho Windi. Kogu Boakye name, Edward Tanason. Oku Kasa. Oman, as when we a bit for me, 3 weeks in it. Na me dey come the lecture na me say boy name passion junior branch CC besides impunity na me ka o pa me so bo ma ta say I grow with sense impunity na wa dem ho ni jaye. Hello, good morning. Hello. Hello. Okay. Hello, good morning. Good morning. Agnes Wedgen, so Santiago. Okay, so Jakasa. Me, Master, mine now. No, I say, one of them was listening who we are, the ex the Tunwa, or many baby dinner. I said, no, so I see any damn why me, she Quabra Cassie. Aha, well, no. Me stretches or we are a man and pipe boom heading. There you wait there. Yes, sir. They all kind of say, the Pacho, mini about me. Hello. Who tell me? I say, on one worry you. Anna, Obano so. Eko wari one neti one omuntem atete na oba no ko na oba be kra no oso ono no memma ba se wo pa ka se obe kra no dia na bibi nti na ba nti ono oba we ayo me sira no a wonya cha de no nya wani ya wakote ya de edi wonya cha baby asora ya do. Hello, good morning. Hello. Acho hwandie Hello, good morning. Hello. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning. Morning, why do I agree. I told me until. You can be because I feel University of Education, Univer. Okay. Omanhene Yaw, exes no. Ex is X. It just expired. X just expired. Okay, who here? Who be worry now? Ko now Canada da so ko master. Me catch me exes me na me wait ja who pa ko worry. Oh, exes. Na bo abuto. We nya we exes. We want in Canada. That's yeah. No, cause an exes ah. We nya ha many. Why no only exes? Ma ko pe Jajo cheno. Nana ya huda Ebe baba. Ya wa jajo. akuta dia hia Ba me kra ba ko na ne onim no a no a how do am no hye oba discipline ti wa ofi omo wonye football talk ntini to pa ko di wom ma pa ndi am twitwu so why what you say Dr. Edna ono a discipline na msuronti to baby about Mary but akuta oyade o akuta oyade na ya mepa apu o se oba ne nipadua nyankopon asori fie waba no nko ade mekọ ho mewura dem asori fie wo mewura Ebesia. Ono nyankopon na asori fie yeti enya heaven ye pako asori fie ni dia mewura na me nko heaven na me ba na so ma mewura mo Omanhene es gracias sika bia no ni die deche es gracias Sika bia no ni die es gracias mewura na mako heaven okay Akosiani kwabra kesi nya 50. Oh, ye dey see e Bo amani o yin ni nya 5. Message so. Akosiani enya 8. O yin ni bo amani say 8 against
25. Etiefo ni anya fe. Ye be kwa kokra. Ye be kwa kokra. Ai, kokra. Ya fa musia. Agota Martin. Kobreje. Chiremati. Sompa FM mo se anope wa mani ntimi nsori TV no. Ya fa musia. Ye free ha ye ko bompaye. Ye call Revival Life Outreach Church. Ye ne asofo Edward, Prophet Edward Kofi Manu. Enti hia ye ho ne bompaye. No pay ya o ma hyase kra 8:30. Mpaibo no gina so. E wo sepe he ya bokrom. E ho na me kwa asori. Me free he ya no ye ko girema dimpaye we mpaye. E wo se da committee me de abudia bi ko bompaye. Atapoku de na sorry. Back on Hoba Hobe Bompire Pa. Odom Drum Yenia, Yedumbasia, Ejuada. Weekend, no, Echina. Dabe next week, next Saturday, 9 to 12. No, yes, a free next week, Saturday, sports, 9 o'clock to 12. Na healing point, so Ako 1 o'clock to 2. It is say, Humpa say, next week, Saturday, 9 sharp. Now what to say, Newman start to say good Abu Dhabi Transia 9 to 12. 3 solid hours of all that you need to know about sports, all the analysis and everything. At our Hanmo Apostle. And now Apostle birthday. Now you're celebrating Apostle of Sports. You are a wonderful man. I like this man. Unimte. Now he's a no-nonsense principled man too. Apostle Jeffrey Asari. We love you. Mwah. Kajaso mi anko. Wanti unipeduasia. Ote ayaresase. Esunse wapu mwede